waba wifuza kwinjira mu ngabo z'u Rwanda ku rwego rw'abasirikare bato na Reserve Force, aya mahirwe ntagucike. Ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda buramenyesha abanyarwanda bose bifuza kwinjira mu ngabo z'igihugu ku rwego rw'abasirikare bato n'urw'abagize umutwe w'inkeragutabara Reserve Force ko kwiyandikisha mu turere no ku mirenge bizatangira tariki 23 Gicurasi kugeza ku ya 2 Kamena 2026. Ku rwego rw'abasirikare bato hakenewe abasore n'inkumi bize nibura amashuri 3 yisumbuye kuzamura kandi bafite imyaka y'amavuko hagati ya 18 na 25. Kujya mu nkeragutabara bisaba kuba wararangije amashuri yisumbuye kuzamura kandi ufite imyaka hagati ya 18 na 25. Warangije kaminuza mu cyiciro cya A0 cyangwa amashuri y'imyuga n'ubumenyingiro IPRC agomba kuba atarengeje imyaka 26. Uwize mu mashami y'ubuganga, medicine, engineering ndetse n'amategeko agomba kuba atarengeje imyaka 27. Ibizamini by'ijonjora bizakorwa tariki ya 2 kugeza ku ya 17 Kamena 2026 mu turere twose. Ku bindi bisabwa wasoma itangazo riri ku rubuga rwa Minisiteri y'Ingabo.